Jeste ljudi, ovaj naš novi video. Sad ću malo da snimam GTA Vice City, treću epizodu. Idemo. Znači, znam ovu misiju, trebamo doći do ovog slova L. Znači, vidite, trebamo doći do ovog slova L. Znate, i eto, znači prijeći misiju i koja misija, mislim, 4. ili 5. Tako, ti dvije misije. Tako da, eto. Evo sad ću ovdje rastanem i ja mislim da, kako se sjećam, u ovom misiji trebam nešto vezi auta, nešto trebam uzeti auto neko, sramrat. Aha, si auto. Okej. Znači još trebam auto uzeti neki, kako se sjećam, čekić ili lupat auta. Znači, kako se sjećam, ne znam, ja sam to pravilno rekao. Da znate, sad ću da doći i ući ovdje. Evo, jest, to je to, jest. Trebam uzeti ovaj čekić. Pa uzem čekić, ne, uzem čekić. Palicu, ja ću palicu tu, isto čudo. Ajmo, ulazi auto. A ja palicu tu, isto ljudi čudo. Isto znam lupiti auto. Ajmo mi unutra ući i voziti se. Slučajno sam i preglasio. Znači idemo gore žutog, pa onda poslije do toga. Ne trebam negdje žutu polako i stičemo. Čekaj, mislim da Buda bi trebao da ide. Mogu ići kuda hoću, nego treba mislim da je pratiti. Čekaj, da ću ja ići, ako ne da ću moći, mogu. Tamo. Pa Buda. Dobro. Pa onda Buda treba ići i ja čekam kad je snimat GTA San Andreas, a i Battlefield 2. Jel vam? Aha, jest. Čekam pa, ajme. Lupaj auto. Tu ću ja slupat auto i da vidimo šta će se desiti kad slupam ovo auto. Se zagorit će i će biti dobro, ajde. Ajde, zapali se. Ajde, koliko treba. Pa brže bi u GTA San Andreas počeo da gori auto. Nego što GTA Vice City. Pobježao je. Nema briga. Možda da ga slupam. Mogu. Hajde, može. Isto čudo. Wow. Šta nam sjeću više da troši vremena. Hajde mi uzmem auto. Wow. Ajde. Da krenem i da pređem i ovu, mislim da je četvrta ili peta
misija, nehote 2 misije je i 5 minut i možda još idu 3 klipa, ali ne znam. Ne vjerujem, gdje ono? Udari me link, ne vezi. Hajmo. Ajmo. Ne dođe ovdje. Motor. Morat ću, mislim, isto još jedno auto. Ne znam, jest da treba. Zanimljiva misija, nije loša, ali je to. Tako, jes, aha. Čekaj ću da razmotit auto. To auto, je tako, jes, još malo. Aha. Udarit ću ga sad. Nije. Neću da to nije. Imam bombu, da nemam šteta. Ja u auto. Vidio Murije, šta si ti tu? Trni dalje. Uzet ću ovo auto iz rokada. Sad film iz rokada. Pobježu ovaj čovjek. Evo, završio sam misiju, yeah. Dobro je, ajme ću ovo auto. Ovdje ćemo do toga. Sada rozi pada ovdje kiša i kad ode 100% ljudi ne znam, ne vjerujem, ne znam da li ću treći video ovom danu, ne znam da li ću snimati. Ne znam će li Ermin, znači volim da Ermin dođe. Ermin čim dođe onom treći klip snimali, ali ne znam zašto ga nema. Trebao bi da dođe, ali ne znam. Čak tamo. Uglavnom već mogu. Tamo. Ovo ću sad. Uđu. Aha, da se javite čovjeku. Ajde, popričaj, požurite. Hajde, požurite. Uzvani tamo, ne vezi. Hajde, jesu pričali, jesu još. Sad mi se nije čuti. Ajmo ući unutra i da spasimo u igru. Napravi ovdje. To je to što se tiče ove treće epizode GTA Vice City. Vidimo se u 4. epizodi. Ćao!